Mbiamona Moriketo Mildred Mumanyi ase oroboti ororo ikirano no kwegena bunaba mbechinse mechiomba chiego ikiraniri wamagania yoyo kovekirwa chinguru chomorero ane company eyo ya Kenya Power eriyo ko batoria kurasa makongu au gatiabo kwirana magega ko bonchureria to uskabosyo nigo abarayi kurwase sector yo bosombi bwa matatu imyomo chobosongo bakora wano munyakerogo matatu owners association moa Eric Kombo babiri bawe soke na wakiro murayi wese Dr. William Samuel Rutonga mono ase ogwetambukiro kyogo keya rigori liya mafuta ya petroli bagukwana boigo nigo banyareko babakomochia bagendi abechigali chinene chemezigo chio chianyareko bachikwene kyo komenteka kwa eme basokana na sorongorwa gusi aya nigo achire ko batikana mu basokana nyareko bo kwene kiwo bagatagatu mu cyobosongo nyareko bo koirera abantu abange gusirio bugima bwabo naboigo abange gotigerwa amone chingoma nigo nanyana bo baruro ko boria chigali ekyogo taiti waseo bugatagatu mu cyobosongo boigo baruro kuborewo cyase abachumbe kurwa sorogongo rwagusi wake kura yogo tuguterare omuswada bwe finance bill oyo batero nanigo orache komentera abakenya egurube umuriki oito Julie Keru bo hanyara ko bagosanga mu ntorobotiro kubatia Baraiba matatu imeyo mu cyobosongo bakora no munyakerogo matatu owners association Eric Kombo nigo besokiri na gwakiro murayi wenso Moske William Ruto bunambu yamano asege tambokero gyogo keiri goriri amafuta ya petrol asechishiringi sato korende nigo bako momocha sogo keikorogo ke kubwa ekero gyo komenta naende amaguta nagwete ne chiringi sato ndocenge government mbuyego toira asensemo ya maguta agendera kona ko chiringi bere isato na intu entorengerera tinga asenara goja goika na intu to relieve abasafiri ese mangana ya fare maguta isa ko goika about 100 shillings na intu na boto ko yeria fare kibesi kitalinge so ntokanyete egento gekoro kwa amafuta igamenta tukibesa kinyinge lakini bona tukonya kongo ino bayorie siringi ibere kisiringi sato tigabanye bakomenta amafuta by 20 by 50 nekero bakuyuri tigabayuri by 50 ekero nenture ino nabana inchi totabanyanyanse kera bagosoase kigali bono batomboye bakolina gari abantu igo boboete emetoriro bakomonyokia eserikali tige balance abana inchi ko bakoenda bamaete na serikali bagwakera kikura basoka nekene nga eserikali neye gotokonya tari yegutuita aba beberu no bare gotoita boigo nigo bamochiri abantera babechigari chemezigo asokomentkana kwime baskano yepara mune yabetanga no mubogani choma lounge asabasabire kigali echo nchigwete tauni gatikorende chatumye bypass erioko kei emebaskano accident nere mwaroje yabete Waumini Plaza asakoro kunga choma lodge accident area tware go saba county government yaito ya Kisii na abaskari wa traffic kigali chinene chi direct kuchiete bypass kitige goeta kati ye town cause kati ye town yabantu nabange bakobororo chinyombe kiramo congestion ne nyingere town traffic nene ko be town so chiwante ko direct tirgu kiete bypass especially buna jiriji ko ande chiro chimate daraja ojiwende goete bypass kore kurende stige goete town kana no muswada finance bill oyokagire kobeko bosebwe bunge ankyo nigo bayogikeire kegimana kuboria babunge borogongo rwagusi ko yotuguterare asobogima bwarorokanire gokonga finance bill abantu buna ntubantu bamatatu finance bill toko yepinga totally naende twatebirie aba MP baito ba korukisi Kisii na Nyamira tafadhali we are watching you tutete kororanga imoko ngakimoko tobeke se finance bill ye ndotage timo sigo beiro monene ndotage tikabisa finance bill ye igo tigaba MP baito babe side y'abana inchi nalitora agenderere biashara tafadhali wano korengana ne finance bill ye ndoche egochigwetigwa oikenya ari gutunyanyansa ntubona abana inchi ekiagera karo kurigereria economy yito ya Kenya ncherere nenjire ki tax chiachakire komentwa gotoroji ngatuiranira bakoroni buri twarwanire tukare borusi ku Kenya na nabutagete gocha nababunga abonye bagojikogetia riroritiga babere Nairobi babere mbacha gocha seitoga babere Nairobi pinto barra gocha chinse nanya nabo nigo barorire buna muyabana inchikorwe birengerero byabo asogwa kekura emeswada buneyo erio ababunge bataranyeti
korigere kwane ngoringe genteke getara itigwa kebe kiebe ya bananchi ngakira ni gwegeti abananchi bagiakire kura kemanya kwa nda saba bunga bageti goripoteri getaseni Kendizi TV Eritarian Njuli Kerubo Miamono murikeito Julie Kerubo ase oroboti ururikiranu. Torigeria agenda tokoba korekana iskorogongo rwa gusi nigo bono abagavana kurwa sechi county chorogongo rwa coast banyale koba bago sukia motwe okomerana kwabo amono muraibwense Dr. William Ruto engana egose omoyega no mokutano yo orengete gukonera igoro yengana yo gotuguterware okonigwa kwa mugoka sechi county imeyorogongo orurwa coast. Gukwana magega yo gokora egie ikaro igati y'abagavana bo n'abarayibande gati yabo abacumbe n'abaseneta kurwa Sorogongo rwa coast nigo batere n'abarobere gokora egie ikaro amo n'abarayibonse kurwa Sorogongo rwo ritwere juma ikego cha erigo kwanira amakongu ayo agenda tukonekiwa imeyorogongo rwa coast asbatebire magega yege karekyo nari barachiye gotwara gusibaracho twara egie ikaro n'umurayibwense Dr. William Samuel Ruto erigo kwanira amangana ayo arengete koreta magendero Sorogongo rwa Pwani. Leo tukiwa viongozi magavana na wajumbe wakiongozwa na mwenyekiti tumekubaliana, tuko na mwaliko wa Mheshimiwa Rais na tunamshukuru kwamba aliona vyema atuite kama magavana wa Pwani ili tujadili mjadala huu wa Mogoka. Baada ya mashauri ambayo tumejadiliana na wabunge wetu na maseneta ambao wako hapa, ni kwamba Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Baada ya mkutano huo tutakuwa tayari kukutana na Rais tukiwa viongozi wa Pwani tujadiliane swala hili ambalo linakumba jamii yetu. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa kutualika na atuie radhi kwamba tumeona tuweze kuwa na mkutano huu. Tulipojadiliana sisi wachache ambao tuko hapa, tumekubaliana kwamba tutakuwa na mkutano wa jumuiya ambayo Hamisi nyora yabunaya nigachire magega yechinseme chichorogongo rwa coast ogotuguterare okoniwa kwa mugoka ikiraboniga account ya Kilifi na boge ya Mombasa nabo banyare ko bagweteri chikerio asobote nibe counting mugoka tenyara ko bagekoniwa gose gutume kwa chinseme cyo asebo igo ribera rinyingire nyare ko biri koimukirwa na anene abamenye ko county chinde asenseme yo atiabo kwale sababu tanga yaya banyara ko bakubwatia mabarato ye county ya Kilifi neri ya Mombasa alena ba unchoreria ba mugoka ni maite mbire robare ase gekogera maita uno ba ekonyore ngere yabo kero kende nabora nyore babere bako reterwa bokongwake korende no kwegena buna ekerege asege karekyo abagavana bo barachi gotwara no murayibwense ngechikoreta amachibu ayo arabega ko konya ase Sorogongo rwa coast nabayigo kweneke buna magendero abiri gakwenekiwa Togotigana na ayo nigo omugabana bwe county ya Kirinyaga ani Waiguru anyale koba gakorarigwa koba omwana siasa namba eyemo sekeminano ekyo kyanyara koba ge koenekiwa aya nigo achire kobwatakana bokorari obuya obwanyale koba gakwenekia se county yaye nabo igo soboteneri omunyakerogo se council area ya bagavana aya nigo boigo anyale koba gagosirwa mone kyombekeria kia East African Women of Excellence Awards umurobelio nyalete ko bokwane kyo botuko bogokirarero kwingana babwatani korwa senseme yo koina nebyewa nigo babete bagotogia emeremo abasibati bagenderete gokora ase oburayi ase kemina nekyo boigura bakago choro gusabeta kwewekewa abaga kwewa ekewa gyoko bana mbeyemo ase abangina ababere bagokorya bya asoburayi nigo achorerwe kokora bya ase asabangina batana nabera bachorete kurwanira ekewe kyo gati yabo Gladys Wango yoro mugavana be county ya Homa Bay egati yabande abanke Waiguru niga agokirege tamkirekyo na kwene kiyabuna nigo arachikogendera no mukyo yo asokubwatirana n'abarayibanda bangina kwene kiyabuna magendera bere kagosirwa imeyense ya Kenya. Of the hundreds of thousands of hardworking women who are denied ownership of factors of production like land, capital, and appropriate technologies respectively. I am alive
to the brushing off of women's achievement despite their struggles and toils. Of women who have defied odds, broken barriers, and inspired generations. We recognize the remarkable achievement of women who have dared to dream and have worked tirelessly to turn those dreams into reality. These women are not just role models. They are trailblazers who have paved the way for future generations. We are recognizing you, your efforts, and as UN Women, the UN agency that is mandated to champion gender equality and women empowerment across the globe, we have been at the forefront, including in Kenya, ensuring that women take up their leadership. Tugotana nayo nigo abamenyi korwa sensemo ya masimbe yotoka me county ya Kajiado babere bakwemurunganiria ogosaganwa n'ekingiti cyoro sana egento kyaberege koreta asarene na senseme yo nakubabeka asobwoba gati yemerobere yabotambe iyagendere ko bage guturanirwa ko bwatekana n'ekingiti cyoro sana nemerobere yekisemi ya kiralituko hasabange babana bo igobanyare ko bagotigara kinga cyabo kubatekana sekeria bagoteba nigo baoboete anene baranyare ko babago saganwa na chingiti ekino nyarabo boigo egati yabaremi ntigo banyare ko bakwenekia nigo banyare ko babakonyora sarene kubwatekana ne chingiti ekigo swa semegondo yabo nagosaria chindagara cyabo gukwana nigo omubunke o Kajiado East aberega bateba nemero bere menge nigo yabereke goteneniwa asaruro ko bori ago cyase kyombe ya Kenya Wildlife Service kwimukiye getamkiro kwenerete ase ogotoria amagima y'abantu tuko hapa Masimba. Now this area, they have caused a lot of damage. And children are even scared to go to school because of those elephants. And we have seen so much damage on our human life, on farms, on boreholes. We have seen a lot of damage from elephants. And I want to tell KWS, look, we love wildlife, and that's why they're still in this area. But we love our people more. And we want to make sure they take full responsibility on wildlife management. Hakuna maana ya kuishi na wanyama na hakuna faida. Tungetaka KWS wajenge madarasa saa zingine for CSR, walete fence, wa fence shule zingine ambazo wanyama wanaingia. Tunataka kuona mikono yao. It is about time that KWS must play its role for our communities. Our communities must be respected. Our land we have given out. They are trespassing on our land. We have not bothered them. But when they cause damage, the KWS must be responsible. Togoska motoni go mugabana be county ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir abereka ukwanire gore morobere bubagi betpesa ase serikali chief county kubwatkana no mubaro bwabanto ase aigerere county ya Mombasa no tanige bwato mubaro monene bwabanto negento baganetie na magendero kurengana nere boigo nigo atebire county ya Mombasa kubwatkana mubaro yo monge barabo buna OBC ya omugaba nigo baringete kuriga cinjira baranyare ko baba komenta cinjira cyo gusangereria ebango libanyare ko bawikirania amagendera kiralituko asobo koreri ime county ya Mombasa. Ukiangalia hii latest report ya Kenya National Bureau of Statistics, Mombasa iko amongst the top wenye kuleta input katika GDP yetu. Ukifika katika Kilifi pia vile vile. Kwale is not badly off as well. Kisha wale ambao kwamba kaunti nyingine watu wanasema kwa wao wako wengi wametushinda kwa kuzaa peke yake. Lakini kuna tofauti ya kuzaa na kuwa na mazao. Now if that is going to be the argument that kila mmoja atazungumza ya kwa one man one shilling. By the way, as a county of Mombasa, we have to stop being selfish kwa sababu tukisema kwa tutajiangalia sisi kwa sababu population yetu kubwa, tukumbuke kwa tuna wenzetu ambao kwamba wako Lamu, kuna wenzetu ambao kwamba wako Tana River, kuna wenzetu ambao kwamba wako Taita. They will greatly be affected, and wao pia wakiwa affected itatu affect sisi pia huku. Hasa ni kweli Mwenyezi Mungu aliwajalia ya kwa mukazaana, lakini Mwenyezi Mungu hakuwajalia ya kwa mko na lile ambao kwamba mnaweza kusema ya kwa ni zao katika nchi. Mombasa is amongst the biggest. Hasa ikiwa tutaanza kuzungumza tu ya kwa huyu ndo nini, that is the most
the basis of revenue share has many factors. And one of the factors that we want to be able to ensure is what you bring on the table. Yes, there's issues of poverty levels, but there's also now for a place like Mombasa urban index as well, sharing of resources where other people are getting parks, where other people are not getting part of their resources. Manchumlire banorboti orokorwase umugavana we kaunti ya Mombasa na roto ira sensemo intangani yo mutimokoto kwera na tosa sensemo ya kabere studio. Turaumirana amonere Victor Obangi hanyare ko baga gutumanya ase alinyare ko bagwateka ase ebitibi kigosori. Naroche Shabana barenge town bayichire bosongo chiduka. Bayichire temtima ipina kiarenge tika Victor tumanya Shabana na kibawata wa Shabani bari bobe tore bobe Shabana neyemo. Kwenda mango mwancho muri toskare to kwera na Victor Sultan Obangi ko cyarwo tumanya mange meye kigosori. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.